Ушул тайларды 80ден сурап атыптыр. Россиядан келген экен. Бирок ээси көрүнбөйт, тиякта окшойт. Бул жакта байкем айтып атат 80ден деп. Азыр өтүп көрөлү. Көрүңүздөр. Мына байкем алыптыр 80ден 2-ни. Бир ургачы бир эркек. Буйрусун, жакшы мал болсун. Адал отун берсин туугандар. Ассаламу алейкум, урматтуу Дон Кабар YouTube каналыбыздын катталуучулары. Алыстан, жакындан көрүп жаткан биздин сүйүктүү мекендештер, саламатсыздарбы? 20 апрель 2025 жыл. Ассаламу алейкум. Баазын айтып коесузбу? Кандайсыз байке? Жакшы. Бул французский рысак 2017 5 асый болот. 5 асый болот. Французский рысак? Машалла. Баасы канча сурап атасыз? 300 миң сурап атасыз. 300 миң сурап атасыз. Кеми болот. Бойучу өтө бийик экен. Бою 1.70 бар. 1.70 бою туугандар. 1.70 болбосо да 1.68 топ. Ушундай болот, 1.68 болот. Үйрү өтө жакшы. Үйрү өтө сонун дейт мына. Пулундан алганбыз. Алгансыз, мен номер айтып коюңузчу, балким алам дегендер болсо. 507 507 67 27 67 27 88. 88, 88 деген номерлерге байлансаңыздар. Каякта болот адрес? Фрунзе совхозда. Фрунзе совхоз Бишкек шаарында экен. Болот экен, достор, мына айландырып көргөзөйүн. Айгыры өтө жакшы деп атат. Французский рысак деди. Алам деген бир туугандар болсо чаласаңыз болот. Буларды 80ден саттыңыздарбы? Тайларды. Дагы сатылабы? Жанагы номерге кайрылса болобу? Мына ээси бул жакта турбайбы? Мен ар жактан тарттым эле. Россиядан келген булар дагы, Мына Россиядан келген экен, достор. Канчадан? Канчадан алдың? 200. Булар байталдарбы? Машалла. Бооз кысыр. Билбейсиң, 100дөн алыптыр мына. 200гө. Үйгө саласыңбы? Тоого, тоого кетет экен. Малдар ушундай, колдон келишинче көргөзүп берип атабыз. Кунандар бар экен, бирок ээлери көрүнбөйт, байлап коюптур. Боз бие бар экен бул жерде. Өңү дагы бооз экен, анын өзү дагы бооз экен. Канча экен байке? 150? Башканыкы эси жок, 150 миң сурап атат. Сиздикиби? 150 миң дейт. Бул канчанчысын туйт эми? 3-үчүсүн экен, 150 миң сурап атты. Базар баа берди? Эмеге тартып атасың. Базар баа берди? Канча? 135 бериптир, бербептир. Үйүрдө жүргөнбү? Үйүрдө жүргөн экен. Номер айтасызбы? Жок, макул. Анда кеттик. Номер алып берейин десем, жок дейт. Канча аттыңбыз? 170, жашы кандай? Экасы бастырчы? Экасы 170 дейт. Сурап көрөлү номерин. Эгер керек болсо чаласаңыздар болот. Номериң айтасыңбы? Жок дейт, айтпайт экен. Мына айгыр. Үйүргө. Жакшы экен. Ат канча экен жылкы? Айгыр. Ассаламу алейкум, байке. Үйүрү барбы? Барга 3 жаш бышты. 3 жаш бышты экен, жаңы экен, 180 сурап атасызбы? Баасын. 180 сурап атыптыр мына. Каяктын аты жылкызы? Ысык атаныкын. Билесиздер, ысык атада чоң-чоң болот жылкы. Бою канча чыгат байкеси? 165. 165 чыгат. Номер айтасызбы кызыккандарга? 500. Машалла, мына 0500 666 666 762 762 аяқы номерлери. Чалып байлансаңыздар болот. 180 сурап атат. Жети областтан чалып калса, доставка кылып бере бересизби Токмоктон? Жок, мисалы алыстан акча которсак, салып үй десечи. Болбой калабы? Убактым жок. Жумуштасыз, макул. Чалып байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Дон Кабар деген канал. Могу? Мынакей. Бул ат боюнча маалымат. Жашы кандай? Ассаламу алейкум. 2 жаш. 2 жаш? Кунанбы? Кунан дейт. Канча сурап атасыз бул? 170 деп атам. 170 миң сурап атат мына. Бастырыңызчы Кунан экен, 2 жаш деди. Ээси айтты. Мынакей. Таказы жок экен. 170 деди. Жакшы. Номер айтасызбы? Айтыңыз байкес. 509 509 35 97. Каякта болосуз? Красный речка, ысык ата. Чала берсеңиздер болот. Алам дегендер чалса болот туугандар. Момун экен, эркек экен.
Qancha ekan bunun bahsi? Assalomu alaykum. Bahsini aytib qo'ysiz. 130 Yashi-chi? 2 yosh Qunan. Mana shuni Qunan desa bo'ladi do'stlar. Qunan ekan. Qiziqqanlarga telefon aytasizmi, onlayn sotamiz buyursa? Aytingiz. 709 menen. 19 09 85. Qanchaga berib жатасыз bozorda? 110 ga bergan jo'qsiz. Qanchaga berib berasiz? 120 bo'lsa berib beretken mına. Görüңүздөр. Alam degan bir tuğanlar çalsa bo'ladi. Qayerda bo'lasiz? Adres. Keminde. Üretilganmi minib? 120 ga berem. Yo'q, Üretildi ekan. 120 ga beretken. Ha, rahmat. Yaxshi. Sizdin tay qancha bu? Chek-chegan to'g'ri tay. 90. 90 surat. Erkek e? 9 aylık. 90 deydi mına. Bazar qancha berdi? Bazar. 80 berdi be. Bermediniz he? Telefon aytasızmı? 507 507 77 77 41 11. 41 11. Uşul nomerlerge baylansanızlar болады. Rahmat. Moyakta atlar var eken. Hem atlardan biraz abzor kılaylı. Kança eken? 200. Yaşı kanday? Ekası. Ulağı uyuru var mı? Var eken. Bağısı 200 dedin he? Densoluklar jakşı mı? Takaz yok bu. Takazı yok eken. Uyuru var mı? Nomer aytasın mı? 708 43 17. Rahmat. Mına atlar bu yakta eken bu. Bu at kança Akhiles? Akhiles'in bağısı? 150 deydi demek. Yaşı kanday? Ekası deydi. 150 min deydi. Ekası eken. Mına arkasından gösterip bereyim şimdi. Kuyruklarını kinoda oğday tüyüptür bular. Bul kança bul? 180? Ha? 160 mı? Çındap mı? 160 değil. Yaşıçı? Ekası eken mına. Telefon aytasınlar mı nomer? Aytpaysanlar mı? Kana atang var mı? Bayke, assalomu alaykum. Online aytabısın nomer? Nomer скажи. 0553 Yaş bala eken tuğandan alam dese atasılar menен söyleşerse 0553 77 77 72 72 38. 38 he? Oh. 38. Bana bastırçı. Ekoğunda bir nomer mi? Ha? Bir lat mı? Bir lat eken. Bir lat eken. Buldağı o. Yaş ballar. Kıskazı şunday hem. Ha, azık nomer. Bul at menen bul at eken. Bunun kança surat atasınlar? 200 lira. Kança? Bağısı. 200. YouTube kaç çıkarasın? He? Ne kanal? Don kabar degen. 200 deyt. 12 degen nomer var eken. Bastır narı verir. Vay maladesi. Mana ke. Mana ke. Hopa. Alış. Mana tuğanda gördüğünüz üzere. No. Ula kacak şikene. Malades. Ya nomer aytpaysın sen. Ya. Kimdiki bulacı? Bilmeysin mi? Mini aldın mı? Ketip kaldı kıskazı. Koldan gelişince görgözüp berik tuğandar. Sağ salamatta turunuzlar. Tokmok mal bazarından жылқы bazarlarda gördünüzler. 5. kulun Kaç eken ya? 175 bin sürü atat. Kulundu be. Kulunu çok oyup kalıptır ha. Bir aydan aşmagan mı? Yok. 20 gün boluptur ha YouTube'ga. Ne deyildi? Don Kabar degen kanal. Kabar? He. Mına bular bayke sağ жүрgөн mü? Yok, sağ. Yok ha. Mındayla emiz. Kança o? Pazar kança berdi? Bir aksakal aygır satı otamın özüm minetilim 170'ge dep gitti. Aygırım ötse de. Ha, ötse alat eken. Anam Bular başkalar 160 bire bolovu dedi bol boyut dedi. 170'ge. Ha, 170'ge kıskazı beret eken. Anan bul mingi eken de. Mingi. Mingi bey eken. Jorgo deydi. Kulunu da jorgo deydi. Bayağı tüyde minette negizi beylerdi minip jilet. Siz telefon aytasız mı? Yok. Yok ha, makul. Mana ушундай болду туганда. Ерлер бар экен, жүгөндөр бар экен, жип ноктолор бар экен. Assalamu alaykum taksir. Yer qanday? Yer, Qancha? ulaqtın eri, 5000. 5000 ulaqtın eri. Qanchalarыңызчы? Kamsa 700 somdan. 700 somdan. Жүгөндөр Жүгөндөр 500'den öydü. 500'den qancha minge çeyin? 2,5 gacha. 2,5 minge çeyin. Mına dostlar. Kayışlar deyt. Görüңүздөр. Yerler bit var. Mına yerler var deyt. Nomer aytasызбы? Arkadaşlar şu. Telefon nomer. Alam деген bir tuğanдар bolsa balkim. O var.
Bunda taraklar var eken, mamlaylar var eken. Kançadan bular? 250 so'm. 250 so'mdan da. Jipleri var eken. Yok mu? Yer kançaga beresiz yerdi? Yerdim 4,5'a bir. 4,5 mingga beredi. Ulaq Komplekt mi yedi. bu o'zi ele? Yok başıyla to'g'ri. Baş ele. To'g'riq ulaqtiq eken bu, ulaqtiq mana. Originalda zınqıya çönüyor buna. Original deydi buna. Zakaz qilsa dele bo'ladi Var bu, sizga? büt var. Nomerni aytingiz anda. 702 702 82 82 2118. 2118. Bazardan keyin qaysi rayonda turasiz? Nerede turan? 5. Bishkekdami? O Bishkek'te. 5-mikrorayonda o. 5. mikrorayonda turan. Maşallah 5-mikrorayonda shular sotasizmi? Var, Oo, mana. Shaharning o'rtasida dengizchi. 200 so'm. 5-mikrorayonda turadi ekan. Tug'anlar chalib baylanishsangizlar bo'ladi. To'qmoq mal bozoridan ko'rdingizlar.